Bapak Lurah Jamar Tinaga Cipta payunkeun wacain sor menang. Bapak Haji Bodin Dewan DPRD Bekasi aya Abang Mandor Haji Junaid Subang lintas Gana Mekar cik 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 ngalut balik cinta Kanggo ka Ibu Lurah Jamar Naga Cipta je muluh napucu Bapak Lurah Jamar Naga Cipta di mana wae mun panggil sudah Bapak Haji Bodin Dewan DPRD Bekasi sudah Allah apa na jojo ngejutnya sor nyodong cinta teh napucu Bang Mandor Haji Junaid Subang lintas Gana Mekar hadir nu salawas nepi pendek kurek seorang Kusoming yang punya jembatan Belendung ngalut Bapak Haji Tarian boga saharawapan muar panun Bapak Wakil Kaca Belendung sor tong ngeri bola parang kurang papi Allah apa namanya Bapak Tongkoneng sor nyandang Karawang lintas Sumedang cinta teh napucu katin Bapak Haji apa naneng Haji Rini Bapak Lurah Belendung hadir alewang kurang dua tek siri piri tek koker hari kiri Bapak
kados kus balik belendung ayah aji alit belendung selip piringku piring abang Eko ketua harian PE Ablaku Cina tati no si ibu dengan desi putri PMC ngecas ngenas napucu awal Bapak Wakil Kaca Belendung sor di mana waimun panggil mual sudah mual bos adi ngelibah jaya anu bager mual sudah mual Ayo Cinatate no si ibu rasa Apa nareja Bapak Tongkoneng sor apa nareja Bapak Tongkoneng sarangan angku somi Bapak Haji Agus kali mengklari jaya dosa lawas nami pende harapan nurek datang angku sombing anu ngagaduhan jembatan dua belendung nah hadir angku somi sapuringan tepung laut teteas wiriwir angin berekan bulan jeung betang anu berekan aku shopping yang punya tetep banget penuh Bapak bos kemet putri tunggal mereka cinta dengan selamat durian naburu kurang Bapak Raja Bar Nagacip harapan Ibu Raja Partagasip abang saat tutur impian kuringan goyang goyengan sor Bapak Haji Salim mangasa kuringan tepung laut bos kuku kontraktor muda tanah merah bos kuku ngiliwir angin marekan bulan jeung bentang anu sor ngapain bos kuku tetep ngeket penuh
patong kone kesang kagening kesang ada di amples kunten kedungkal asih teh geuning telamun Bos MR durian patong kone burung kurasa Abah Saem sor harapan tinggal harapan ieu mari abang saat ukur impian kuring anu kuyang tetep manehna ayah mahri bos Elvi di Purwasan hati ngasorot susana ayah bohi ketua grup sama daya Purwasan manehna manis budi mamana dadana bos Elvi di Purwasan tetepan aja birahin aduh apa napiana bos berarti ampe Sor ayah Haji Iwang Karat Cilewo maneh saha anu tekepanem oh nanti nu dipiji pesone jabong aya bandingan tetepan aja dirahin apa bos padi kedung warung imut manehna sayang sor paberakarna yang punya kuku panjang pasir malang sor tetepan aja Aomen 88 Cicau apakah Sarkim Tebong Gunung apa malah anu bager imut manehna mama malah deui sayang Alegon Ledon Jaya saat untuk ngabareng Sor tapi jadi simpati urang maneh tengku Kapan nareka Cicau nu dipijina imas video shooting lagi bisa tetep manehna aedi cisaga sumpah katingal surut sesana angkat cuma sempur sumpah imut manehna manis budi tetepan aja tempo birahin pas ember ketua pasukan patong kone patong kone imut manehna galaju manis budi Abah Saem aku shopping anu babaduhan jembatan 12 saha anu teu kabangun urang tepu Bapak Haji Hasan Kelari Jaya mah nu dipijin edi Sukajaya anu
Bos hombing pendekar aja unang tiara bohong kabar tetepan anjing tembok birahin apa aja para pepatong kone imut maneh manis dunia tetepan anjing aulis nama sempur sumang tembok birahin Aisyah cakur jaya Papa Asep ngajari sumang Mama Asep Mama Rina Rini deui abang Boda amoy anu bohai sumang tetepan anjing tembok birahin Pak Haji Dadan Rawa Wiru Ibu Haja EN Rawa Wiru sayang malang Bapak Rakarna kuku panjang masyarakat mulia di Kamelang kuring Ibu Lurah Jabar Naga Cipta panutan